Timote khanna alian khat eite hon pa pasian le ilamet Chris Jesu thupiak na hangin Chris Jesu sol tak pi keima polin umna sunga katapa tak tak Timote tunga pa pasian le ito pa Chris Jesu tung pana happy na laina na le lemna umta hen Macedonia a kapai lai a kongkut bangin Ephesus ma a na tam lai in tua pen mi pol khadin thup naman lo hil non lowa tang thu phua tom le abe the lo khang chiam te na pe kana akipum piak non lo na dingun thu na piak thei na ding a hi te in upna hanga piang pasian na sep na sangin kinial na apiang sak zo hi thu piang na ngim kungin lungsim siang tho ema ki thei na hoile upna tak tak pana piang ina a mi pol khatte hi te panin gamlapi kammang zo a khiat na nei lo holim na a apialu hi thu kham sia suang nuam wa a hi hangin athu ge nu a thei lo ban wa hi tak tak sa a kip sa na again te u zong bahiam chi a thei ke u hi mi khatin thu kham a hi banga azat nak le ho hi chi i thei eite thei na a thu kham pen mi hoi te a dinga ki bol hiloin thu kham apal sat te alang do te apasian mi lo te le modim te asyang tho lo te le biak na nei lo te anu apa athat te tual that te ang kom te le ale tat te sila zuaka sumet bol te le zuaw thei te zuaw thu a akichiam te le thu man tak to kile bul peuma te a ding a ki bol hi zo a tua thu man tak pen ama in keyong kep sak thu pa pasian a hi amin thang lungdam na thu to ki tuak a hi muan huai hong sa a ama na sem dinga hong koi tha hong guan ito pa Chris Jesu tunga kalungdam hi khatve lain pasian dai sak pa mi bol se pa angong tat pa ka hi na pi in theila man le ubla mana gamta ka hi manin lai nat na ke hong ki pia hi Chris Jesu sunga upna le i na zuin ito pa he pi na adim let in ke tunga hong ki sung khia hi la ya abu pa san tham thugen muan huai khat oma tua in mo nei te hon ding in Chris Jesu leitunga hong pa hi chi hi tua mo nei te laka ke asepen ka hi a hi hangin tua thu hang tek tekin Chris Jesu in ama uma nun tak ton tung na asang ding te ette ding in mo nei te khem pe laka asepen ke ma tunga abe thailo ama lung duai na alat sak thei na ding in lai nat na ke hong kilak zo hi tuin ton tung kumpi pa asithailo akimu thailo ama bek pasian tunga aton tungin patoy na le minthan na omden ta hen katapa Timote o nang thu to kisai khatve laya gen kholna te to kituakin hi lamla na te kongpia hi tua lamla na te zuya upna le lungsim ki the na hoi lenin galdo na hoi na do the na ding a hi mi pol khadin hi te nol uwa aup na u asesak ngi nge u hi amaute laka pasian again dialog na dingun akihil dinga satan tunga ka ap Hymenius le Alexander zong akihelu hi